Men Qirg'izistonda tug'ilganman, qirg'iz tilini dag'i bilaman, tojik tilini. Millati man tojik است, man dar Qirg'iziston tavallud shudam. Harchand tojik bosham ham dar Qirg'iziston tavallud shуда, zodaи Qirg'iziston hastам va ham забони давлати забони қирғизӣ ва забони модарӣ забони тоҷикиро медонам ва дар баробари ин забонҳои давлатҳои ҳамсоя ҳамчун Ӯзбекистон, яъне донандаи забони ӯзбекӣ ҳастам ва забони русӣ ва якчанд забонҳоро медонам ва ба фикри ман аз ҳама забони зеботару аз ҳама забони равонтару ширинтар ин забони модарӣ аст. Забони тоҷикӣ барои ман басу азиз аст. бале, албатта забони модариро хуб медонам. Гарчанде ки дар донишгоҳ, дар мактабҳо бо забони давлатӣ гап мезанем, лекин бо ҳамшаҳрои худмон яъне ба забони помирӣ гап мезанем. भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस इज देयर आर मेनी लैंग्वेजेस स्पीक इन इंडिया, बट लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है. बट आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी एंड भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं. मेनली द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी एंड हिंदी ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है. हिंदी इज़ नॉट टू हार्ड लैंग्वेज. بله، زبان مادری خودم رو خوب میدونم، برای اینکه من از کودکیم همین زبان قطعی کلان شدگیم. در مکتب با 9 سال با همین زبان خواندگیم، فقط 2 سال در مکتب تاجیکی، با 4 سال در دانشگاه 6 ساله که من زبان تاجیکی رو یاد گرفتم. غیر از وی من در تمام زندگیم با زبان ازبکی گپ زدگیم و تا حاضر به موال گپ زده میتونم در موضوع گوناگون با زبان ازبکی. بله، من با زبان مادری آزاد، با زبان مادری خودم آزاد گفتگو میکنم. زبان توجیکی که از زبان‌های زیباترین دنیا میباشد. از این رو من فکر میکنم به هر یک فردی توجیه من به هر یک فرد دانستن زبان مادری خود قرض است. سلام به شما. بله، زبان مادری البته که هر شخص یک زبان مادری دارد که او زبان هم نسبت به دیگر زبان‌ها خوبتر و عالی‌تر می‌داند. زبان مادری ما داری چه زبانی چی فارسی داری، یک لهجه از فارسی میشه. فارسی سی لهجه ایرانی است، داری هست ایرانی که ما فارسی میگیم و همچنین تاجیکی و خود من شهروند افغانستان. من Absamat Faridin, O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo vohasida tug'ilganman. Men albatta o'zbek tilini, ona tilimni juda yaxshi ko'raman. Ona tilimni qisqacha O'zbekiston qisqacha she'r bilan ifodalayman xolos. Yurtim senga she'r bitdim butun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun, olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchtiki biroq, qanotida ko'mish diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bari. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Hamchunin zaboni tojiki میدونم.